popularnom reality elite pravila su postavljena kako bi se održala disciplina i red među učesnicima. Nepoštovanje ovih pravila se ne toleriše, što u ovom slučaju jasno pokazao veliki šef. U Beloj kući situacije u kojima se pravila krše nisu retka, ali reakcije velikog šefa na ovonedeljne prekršaje bile su oštra i odlučna. Ovonedeljni vođa Sunčica Bajić našla se u centru pažnje nakon što je prekršila osnovno pravilo o spavanju. Naime, Sunčica je uhvaćena kako spava u nedozvoljeno vreme, što je dodatno otežalo situaciju jer je njenim kašnjenjem zakazan sastanak počeo sa odlaganjem. Ovaj incident nije samo uticao na nju, već i na ostale učesnike koji su morali da čekaju na njen dolazak. U Beloj kući u kojoj se odvijaju mnoge drame došlo je do ozbiljnog sukoba između Anđele Rankovića i Sunčice Bajić. Ovaj incident koji je privukao pažnju drugih stanara bio obeležen izuzetno strastvenim i uvredljivim rečima. Sunčica je prema informacijama pobacala Anđelove stvari što je izazvalo njegovu burnu reakciju.